Goeie reën het die afgelope dae oor verskeie dele van die Noord-Kaap uitgesak, maar nie almal verwelkom die neerslae met blydskap nie. In Postmasburg het 'n vrou haar ontevredenheid uitgespreek nadat 'n gedeelte van haar woning ingereën het as deel van die grootskaalse asbesverwyderingsprojek wat tans in die dorp plaasvind. 'n Navraag aan die aangestelde kontrakteur het bevestig dat hulle streng volgens die oorspronklike bouplanne van die huis werk. Volgens die kontrakteur was die vertrek wat skade opgedoen het, 'n latere aanbouing wat ook asbestakplate bevat het. 'n Woordvoerder van KPA Civils het bevestig dat hulle bewus is van die situasie. Daar word aangedui dat die betrokke gedeelte wat ingereën het, nie deel van die oorspronklike huis was nie. KPA Civils wag tans op verdere goedkeuring vanaf die gemeenskapstrust voordat enige verdere stappe geneem kan word. Hiermee verbind KPA Civils hulle weer eens om nie net kwaliteitwerk te lewer nie, maar ook om menswaardigheid in die proses te herstel. Die sowat 400 huise was in die apartheidsera gebou met asbestakke en in samewerking met die gemeenskapstrust is meer as 50% van die asbestakke tot dusver verwyder. Alhoewel KPA al baie in die kruisvuur was, bewys hulle keer op keer dat hulle hier is om 'n verskil te maak. Die situasie van die huis wat ingereën het, geniet alreeds aandag. Ek is baie ongelukkig vir die wat julle my asbest daar kom afhalen. Julle het nie vir my gesê, julle gaan nie sink opsit nie. Julle het my gesê, haal hom af, hier was asbest op, ons moet hom kom terug vir die sink. So meneer Wami, elke keer alleen, is al lang maar die sink afhaal, die asbest afhaal is. Baie lang, nou elke keer sê ek het sien en sê ek van, kom haal jy toch af die sink meneer, sê ek van Baks kom toch Baks, kom haal af die sink. Nee, dit is nou dan maar, ons sal. Dus ek kan nou stinke wat gaatjies het. Al jullie moet my willen sink op zetten. Van die ozen, dan heb je dat mij op mijn zin gezet van mij om je ziel is om een rest te maken. Zo net dus Baks weer niet op bij zaterdag gezegd van mij Baks. Kijk hoe lekker die reen kwam aan. Hierdie nuusinsetsel was moontlik gemaak deur Zyn Williams Pastorale Dienste in Postmasburg, waar jy opnuut weer hoop en jou visie vir jou lewe vind. Steeds in Postmasburg. Vanoggend reeds vanaf 6 uur het mense en kinders by Postmasburg Hospitaal begin saamkom, almal met een doel, om gratis mediese hulp te ontvang deur die sogenaamde Blou Bus, 'n mobiele kliniek wat deur SAIOC gefinansier word. Teen 9 uur was baie reeds nat gereën, maar steeds het hulle geduldig bly wag. Teen 11 uur het die ry langer geraak. Bejaardes en kinders moes die koue en nat weer trotseer terwyl die personeel van die mobiele eenheid nog nie vir diens aangemeld het nie. Vir baie was dit 'n groot teleurstelling, veral vir kwesbare persone wat afhanklik is van sulke uitreikdienste vir noodsaaklike sorg. SAIOC het bevestig dat die mobiele kliniek om 9 uur sou begin en dat slegs dokter en tandheelkundige dienste beskikbaar sou wees. Volgens die maatskappy het personeel logistieke uitdagings onderweg ervaar en is verskoning aangebied vir die vertraging. Maar intussen het inwoners ure in die reën deurgebring, 'n situasie wat vrae laat ontstaan oor kommunikasie en voorbereiding wanneer gemeenskappe op sulke noodsaaklike dienste staatmaak. Teen 11 uur het mense steeds in die reën staan en wag. Mense wat vir ure staan en wag het gevra hoekom moet daar altyd mense van ander dorpe aangestel word deur die gemeenskapstrust terwyl werkloosheid in Postmasburg 'n groot uitdaging is. Goeiemôre gemeenskap van Postmasburg. Ons staan al van 6 uur af hier om die bussies se mense te wag. Hier's groot mense, hier's kinders, dit reën ons staan buitekant. Die werkers van die bussie is nou nog hier nie. Ons is baie ongelukkig vir die wat ons met so 'n reën instaan, vir die swak dienste wat ons kry in Postmasburg. Ons is baie ongelukkig. Hierdie nuusinsetsel was moontlik gemaak deur draadloos internetdienste in Postmasburg. Kontak hulle vandag nog vir betroubare internetdiens. The Democratic Alliance has confirmed that only 5 of the 16 trucks in the Sopaiti municipality are currently operational. This was revealed during a recent fleet oversight inspection in Kimberley, where multiple trucks were found standing, idle and broken, including one with grass growing through it and the other being used as a dumping bin. This reflects not just poor maintenance, but
but systematic negligence. As a result, large parts of Kimberley have gone more than a month without refuse collection, leaving residents surrounded by rotten waste. Communities such as Ritchie have been especially hard hit. The cleansing division is unable to cope. Workers are left waiting for trucks that do not arrive and are often forced to work late nights into the night to try to keep up, increasing overtime costs. Staff's morale is reportedly at a low point, with requests for meetings with senior management going unanswered for a year. The crisis is compounded by questionable supply chain decisions. Parts are being sourced from other provinces while capable local providers are overlooked, and trucks are unnecessarily being sent out of town for repairs. Some service providers have reportedly stopped assisting due to outstanding municipal debt. Of the 5 operational trucks, 1 requires only minor welding, yet basic materials are allegedly unaffordable. Council has approved plans to procure additional fleet and replace the costly double beat system with a more efficient shift system. But implementation is stalled due to few working trucks, workshop delays, staff shortage, extended sick leave and funding constraints. Kimberley is dirty, workers are frustrated and residents are fed up, while municipal leadership remains focused on internal legal disputes instead of basic service delivery. The DA will continue to expose these failures and push for urgent intervention. Real change, however, will require voters to elect a DA-led local government in the 2026 local government elections. This news clip was made possible by Cordano Accountants and Business Consultants, your one-stop tax and business compliance stop in Postmasburg. Severe thunderstorms and heavy rainfall in parts of the Northern Cape have raised serious concerns about the safety of motorists. In light of these developments, the SAPS in the Northern Cape urges all motorists to exercise heightened caution and adhere to the following safety guidelines when travelling during inclement weather. Reduce speed and increase the following distance to allow adequate reaction time in the event of sudden stops or changing road conditions. Use headlights at all times to improve visibility and ensure your vehicle is visible to other road users. Ensure that windscreen wipers are in good working condition to maintain clear visibility. Avoid driving through puddles and standing water, which may conceal potholes or cause loss of control. Exercise caution around large vehicles, as water spray may significantly reduce visibility. Remain alert and avoid distractions. If conditions become unsafe, pull over at a secure location until it is safe to proceed. All road users are urged to remain vigilant, drive responsibly, and prioritize safety at all times.